ha chiklon ni phai surkep ani 7 long kopli constituency ke parlo langmiti amang along sarbang pli ara don chingrum si kidam tang arko ha chiklon ni phai hini ani phulong boi sarpo ahemalong choklem chodam sok kimi thengthe kimi thesere thikungbong piram pen pini arko ha chiklon ni phai surkep ani minu sikha monsin monjin tangka maha abor chahang along sarbang pli atum chetongdun aki hai har sing be aki hai lang pher terang aki hai sing terang aki hai babu sing tongpi aki hai kangbura hanse risobasa chandra ingleng atum chetongdon lapen labang so amaya long sarpi sar phu kibi kithi chetongdon pen mesen pen mai pachun pon ni lapini ame lo ni tum ninga chethe on la phelo non ke bangi tu khai krip korni ani tum tu abu sar po phan ka kita peju dana di pen bu di pen bu khong kolme hai pai kan tum ka kita peju tu kok betul sono ninga chethe pon Clear Misi, Kapen VDC Chairman, Ahad Alang Tum, Pawan Kumar, Pen Tengnok, Akai Baburam Rongfar Chairman, Kupli VDC, dan kami agak suka kita nak kerap dun pe putih, nak kerap dun putih, nak kerap dun pe putih ini kita pun akan kerap hanggam di papalan kami tu, kami arat tu kan lagi, solo, kerana tu mata ini, kalau nak mata artikel video lo. Ini cuma buat aku tentang seperti apa yang penting tak kita ngasih kita tentang ini nak kerap nanti kita ini kita nak kerap nanti kita ini kita